هجان لسروی مجاره میوانه که من هیا برای دیار برواری اندام جواتان و نرین عراق ج بغداد دیگل مده برای دیار تو بخیرات یا کردستان 24 دسپیکی ام بیژن يعني وزير درفا عراق ويا هجي لإيرانية نفجريايا إيران هجداري دا ودبجيت سفكترين سزاي ما بو أمريكا إن ما نوانا العراق أو بكوجن قاسم سليماني نعمة طول أخو هلدن لسر أخي جهلا كدن أمريكا جي تهديدات كيا أجر عراق نكاروان بباريزة وباليوس خانة أخو دابخن دوراوي هيرشين برفره لسر جروبين حشد شعبي العراقي دبكو دس بيبكن دوی سردانا لسر سر ارکانیا ارتش ایرانش و عراق دوی دم هستیار دا چاوا دنرخینی و چه در انجامک هبه بله زور سپاس هلبته نکه دیارک و روشا آلوز نبینا ایران و امریکا دال سر گوراپانا عراق یا پریوت چیتن پشتی گوراپانا لبنان حتی رادکی و سوریا حتی رادکی راوستان تدا چی بود تبتینه صراع وانا يعني جي هفركي وانا سركي نكال العراق ده جهه داخليه يعني ام همي زانين ابروكا وزير خارج دي وزير درفه عراقي شو ايراني بهند مسجك درستي امريكا بيهنيته و بهند عراق باريزيتش وان ناكو كيت هنيدا تمام دم داجي مهنديت اف سرلشكره ايران حاضر بون العراقي و بيامكو دجي تراد جيني تمام همي زانين اف افسر عجلك دجواره ايران طبعا بريكا او كاسه تاريكار و پشتوانی انجی دستتوت عراق دا کار خو پروت بتن يعني مباشر نهتن تدا شول کتن امریکا ویتشتی باش زانیتن و فشارانو که امریکا کت فشار آبوری سر ایران يعني ربشو جلك لاواسكري ايران بهنه كيت جريت متنفسه كيت جريت بشتن هندك تولاخوش امريكا بكاتن جبر هندي جي او دي هاولداتن يعني بشركه هابيت تشتكي لشكريت قال امريكا بكاتن ووقت الفكرناك بو هر دوستر كردت خو يعني بكاتن امريكا جد برامبر دا صحت كاتيك و نشتن في شر يعني نراستا خو قال العراق قال ايران بكات الساحه غرفنا عراقي دا جبر هندي جي او تهديدات الدين بروسي تهديدات الدجوارن وجدينا وگر تشتكي وصاريدة هلبت أمهمي ظانين يعني عراق وكولات دي جلك زيانة مظن في كذين يعني أو زيانة هني جلك كاس تخمين كان كود عراق زبرين تفصلت نقطة جارة كودي تقال هنديش دادي أو علاقات العراق هين قال ولاتش درفة وقال أمريكا وبشتبانيا العراق تتكرني وقالك عقدة استثمارية تين وقالك بارها هي هاريكاريا وعراق تتدانا همي دي جيفابن طبعا أو فراغ دي تشي بيتن هلبته ایران ده محاوله کرد گیرید بتایبت اشلای لشکری و پیوندیتوان قال حشد شعبی دا و محاوله کرد کو هاریکار بیت بتایبت العراق قال برز دیار او فراغات جه بحث که و امریکا دهلیتن لنافچه آرمانج امریکا او و والله چه بکه حتی زیادتر بخورتر لإيران يبدأ نجب تجيكرنا إيراني وهذا بيجن تشهد بيجي لسر في قوتني جهلا كده أنت بحث سرچاوين آبوري ودارایی كر أمريكا بياننامه بلاف كريات إذا بيجيتن سالانه بمليونان دولار عراقي جبو سباي قدسا إيراني دتشن تو لسر في تشهد بيجي يعني دوه هالكيشيه دا سروك وزيران مصطفى كاظمي دكاره عراق بپارێزە جوان گروپین سر به ایران به تایبەت راستا و خوش ایران کو تهدید گرم بونه دوی دمێدا جاره ازش بسیار دیمایی که دست بکنن یعنی کوبینا دیمایی که دا سروک انجمن وزیر مصطفى کاظمی گل ان شیعی بوا دیار کرد کو گلک هولدان اختیار کردن و کشتناوی آنشنا برناوی هبون و بلگنی شوانا دان اجبر هندجی از بجم مصطفى کاظمی هولکو گلک و مازندات محاولت کرد کو مینی تاثیر کرسی که دبشتن برگریش پیام خوب کردن برنامه خوب کردن و پشتوانی دیاره پشتوانی امریکا و جهان بوی کسی هیا اشلاک دی و شرایط تکرنه نابینا ایران و امریکا دا شرکت بنمایی آبوریه که کی دشت آبور دور دست حالات بیتن و بکارینانا هزت لشکری یعنی پارچه کشوان امرازان وان آلیت بکارینانه از بار کم او فراغ ده چه بید او دیپلماسی ده چه بید بهنده راست والاتیه که چه کتب شتن نشانت خویت لشکری پتر گهینیتن و او تهدیدا گهشتی لعنت بجن شیعیان او لعنت نزیکی ایران یانجی دستوانات نفع عراق دا تهدیدات مباشر مصطفى کاظمی گاندینه و امریکا جید گاندینه
کو هر گاوا حس کندشین چوا هر دو کسی دیجی به کریار شان شناف بن وصادشين وانا شناف بن وبراستي افا رجا بنجي عمل بغداد يعني او تهديدات تبرين كهين صاروخ وهاونا دانانه انما يعني بابت همي يعني برفند تشيتكو لان السياسه العراقي جي افي بابت راحتيه واستقرار كبدنه ومجال يبدن كو عراق في صراع بدر كبيتن بله باشد جخوا صاروخ نماینه لدهری داوی کاروان نوانین آلیکارین لوجستی ببردوامی تنتو باران کرن تو داخویانین بجن سروکاتی هرما کردستان چاوا دنرخینی با آوای پاراستنا بالیوسخانه و ولاتن هف پیمانان لعراق کو ببردوامی جالی گروپن شیعه و تن آرمانش کرن کو گوتیه ام جی آمادن وان بپارزن تو وی چاوا دنرخینی دوی دمیدا چاوا دکاره پیگه دیپلماسی هرما کردستان لعراق خورترو بهستر بکه دچاون امریکا و هف پیمانان دال نافچه هلبته حتى انك يعني براستي بيوم دبلوماسي هرما كردستان او كرياليت بيراد بين جلك جهه خدانه اجبر هندجي بيجي هرما كردستان نفس سياسه دولتي دا جهه خويه جرتي وتردك مرفشت بيجي هرما كردستان نوع استراتيجيتك هاي سرد كرنت قال ولاتيه دبري هر وصل قال هز الجهاني دا شلاكي دو هرما كردستان هاول داتن بيونديت كويت نشتماني لانت عراقي بهز بيخيتن وفا بيدفيا بتر دانوستاندن بهناك الازبار كم يجي بيان مس سروكي هرم بتايبتي دوي بوري دا قالك واضح ديار بو وامخو فنادين اش غورابانا سياسي ودبلوماسيا عراقي دا وان بارشكي قالك بهزين تدو وامشي كارتي كرناكو ايجابي يعني اراني دوي بوري دا كاين بيش مساجكي قالك ايجابي بو هر بو ولايات اجرتيت امريكا وهر وصابو هزت نشتمانيه عراقي بل باشا برز ديار برسياره خويا داويه جهوا بكم داخویانیا پیشی چند روزانیا مقتدا صدر کو گوتی ای مجتهدین هون کار دکن خبات و لفو تفجرین هوا جبو بهس کرنا کسین للدربه ولاتین للدربه عراقی و جبو بهس کرنا عراقی تو چاود نرخینی مروف دکاره بیجا آلین شیعه بتایبتی نوری مالکی و دولتا یاسا و افلانین خدان هز و دسالات هم جهلا سربازی هم جی سیاسی و بونه یک دنگ جبو پاراستن و بهس کرنا عراقی لکیلک مصطفى کاظمی و اف آرمان جاویه جبوكو بارجواندين هف بشو هف بار العراق دقال ولاتين دي بيك بينا دكارم بجهنا في ارمانجي يانجي او جروب نها اوبراسيونك لدجيوان بردوام دكين حشد شعبي دي او سر ببيرن هف بري وهف بشي دقال ايراني جري وك برنسيب تبيوكو ما اف بواريا هابيتن كو لانيت شيعي هميو بيونديتو قال ايران باشن اللي جدانه يعني ريجيات فيريدا اجبر هندي جتونشي بيجي افال سر بخوياك هاي بيومك بردوام اگر تو تبيني بكي راوتي صدر باسلت كاتن ودرستهيل قال حشدينينا قال وي حشديه او ريك خستيت ناف مؤسسه عسكريه دا يا عراقي دا قال جات بيت اف كاستها مو تشيك دارن و بله نی او بردوام او پیام‌های بردوام نکه گروپانا سیاسی اگر مرو بحث لب کردن یا شیعه تراده که مرو شد بجیتن تیار رابطه صادر یه ظالبونه که بخوچت کردن و حتی نکات هل بجارتنت بهده و سیستم بازنت برفره يعني پیشنیار وان بو اوی سر شد کن و اوی پلانت کن که انتخابات پتر دنگا ببینن حکمت بهت تیار صدری بخو سر پریشتی که پریو بتن و طبعا سر حسابا كده بيد سر حسابا بتر حزب الدعوه بيتون تيار حكمه بيتون و دي بيتن اجبر هندشي اف صراعات توجد بيجي اكيد يا هاي يا بردوامه و او پیامان اجتماعی او محاولت کردن بيبجيني تنو بو خلكي ديارت كاتكو افلان دي دشت قلبي دا تايبتي لانت شيعيه دي قالك شوانا اجنده بردوام ومباشر القل هزكا اقليميه هاي وكي ايراني وام وكي او باسلت كاتكو رابطه صدر ام ديرينش بيچنده ما بعدك يا خويا اجتماعي بتر تدا هيا اجبرندجي مسجوي يا تردكي متوازن بو بل همان مسج بو او برينكجي وك بيروكي انجي وك كاركرن او السر شولت كان
وتيار ديجي جاتش دولتا ياساي بيت جاتش بدر بيتن جاتش حتى حدكي تيار حكمة جي بيت حسن كو ايدي جورابان همي بوانا نمويا نشن بازادنا تيدا بلذن او فشار الايران السروانات كتبيوكو تاردكي خوش بر بكشنا انتخابات بهت براستي بوانات مصيرين او جاده عراق جي ايدي تحدكي هشيار بوي بوانا جلكا جرنجا كسبا خلق خوب كانش برندج او بهنگا ودوان روجاد هنا هاوتن بتر دي بوهند بيتن خو جدا كانش هر لا انا كي دركي خو پردکی يعني بكراسة كان اجتماعي وعراقتي خوب باريس خوب دابوشين باشه يعني از فهم دكما وجه همي دمكيه جبو بداس خستنا دنگين زدتري جادا عراقي يلك سپاس بو برز ديار برواري اندام جواتان و نرين عراقي جبغداي لگل بو سپاس بو دمي هوا برزان گوت شري امريكا و ايران لسر اخا عراقي شركه اغبوريه